Hai. Kam. Farhan. Long hana longkeun ron Ustadz atau pe lontak Farhan. Pakon karena lon urang hana ya beut. Kurun teu masalah agama. Tapi awak telung dengar ceramah Droneuh yang kayak pubruk ulama yang mangat nah Darah Droneuh Kujeb. Bagi lonyo walaupun lon hana long jak beut, tapi bule dia ulama nyawong ilon. Boleh kah? Kayak ceramah kapubruk je sang Droneuh ulama di Aceh ayo. Pegah mancong dari Wahabi kah? Ngona ketepu dari Wahabi. Bu yang dipegah di awak Wahabi nyang ka pegah kah ino. Aceh ni tanah mulia dia pegah. Sakit ulai dong kalau engkau. Pegah enggak senang mentang baik ceramah. Semakin le ka ceramah semakin le bengih hegap berkah. Cuma solon. Uringnya hana tepu siapa. Satu. Tapi bengih je berkah. Ngemangat. Alah. Sakit ulai dia.